Makuo. America Makuo. America Makuo. America Makuo. America Makuo. America Makuo. America Makuo. Miva Evenyigba TV. Madobana miakata ike miakpon. Enyon tobe evu wo TV a. Nele Evenyigba TV pon. Egba po wona. Pankwenye miadome between us. Nko ike mi kona egba po wona enye miadome. Nu ike numi funanu choko enye kadodo nyao. Ne mebe kadodo nyawa. Nyeme gbogblo be nuchu kple nyonu pe kadodo nyao ko. Nenye jila kple vi pe kado nyao. Holon pe kado nyao. Apelika pe kado nyao. Wo mau kple wo pe kado nyao. Sroto pe kado nyao. Pe nyae mi blona la fia. Ye egba mia petanya tohea enye srodede le egba me plus srodede le echoi keva yime amegede we blona be srodede le choi va yima eto vovo ne srodede le egba me elabe egba mia pe nyonyu wa alo mia pe sro nyonyu wa kaka ko si la choape gake cha amele nenema ono nate no kaila le jojomo ono nate eya mieva be miava jaka egba mi akpora bede no kaina be echa mia no mia sro mia dawo no na chufe eye no kai we be le egba ma o mete nomo eye mia fofo toheade eye le zia me kplem eye nya ya jaka ge kplem be mia nukpolao kple nuselo kata mia kpo vide gawo chome eye epe nkoe nye Mr. Clement Roda le nyateƒe ma enye nufiala ga efianu suku vovovo efianu febla ene koina febla aton enye ya enye counselor ha counsel amegedo egba okpo do fe ike jimo le lagbeme majibe ma introduce na mi papa wezo yo va Evenyigba TV yo akpa nyewe la doji yo mekuku enya ya jaka miemile ya enya ya ta neva na mie ya be mianya ela be amegedo pe nua mesamli ogbogblom be egba pe nyunuwa ma chufe no mo kaka ko si
gake cha nyɔnu wɔrɔ na tsoƒe miti be mianya be ɖe enya ya ɖiɖim ɖe nyateƒe ya wo hã ese nya nyateƒe wonye alo alakpanya nyateƒe wonye be nyɔnuwo ma tsoƒe nɔ mɔa compared to etsɔ yi va yia. Nyateƒe efia be enukpɔkple ŋku ame aɖeke mede ne dzɔgbe ŋu o. Me sia me nya be egbea amewo mogatɔ ɖe nyɔnuwo mogatɔ ɖe atsoƒo, ŋutsuwo mogate srɔ̃ ɖe mo. Nɔnɔme ya eku ɖe nu ɖeka eve aɖewo ŋuti yi ke ele miade zeche numawo. Esrɔ̃ɖeɖea enye nu tɔxɛ yi eda bubu ame ŋu ya ta ele be amewo na ɖe srɔ̃. Ta Mawu ŋutɔe ɖo srɔ̃ɖeɖe anyi tso Garden of Eden, Adam and Eve. Ta ye wòɖo esrɔ̃ɖeɖe anyia, esrɔ̃ɖeɖea is an institution. Ta etso guide alo manual kɔkɔ kpe ɖe ŋu be nazɔ dzi yi nye Bible Bible me nyawoa yi le sɔsɔ gakplɔ ɖokuiwo le esrɔ̃ɖeɖe me. Abe ne manufacturer aɖe ewɔ TV alo radio etsɔ manual kɔna kpena ɖe ŋu. Ta ne ƒle TV-a ebe naxɔ manual ye wo guide ge ale ne machine zagi afi wɔte ŋu alas aro wɔte ŋu akplɔ. Gake ne etso manual aro guide akɔƒu gba kefia be machine egbegblẽ ge. Ta nye gena ɖe esrɔ̃ɖeɖe me yi ke míetsɔ ame yi ke ne ɖo srɔ̃ɖeɖe anyi ye guide aro manual ke wotsɔ kpe ɖe ŋutia nye zãni yi ke nye Biblea nye tsɔ ni kɔna wɔna dɔ ɖe ke. Nye ŋutɔ míetsɔ míaƒe ŋunya be míasɔsɔ aɖe srɔ̃e. Vɔ ame yi ke ne ɖo srɔ̃ɖeɖe anyia ede se kple ɖoɖowo ɖi be míazɔ dzi wòakpe ɖe mía ŋuti. Ta se kple ɖoɖo ma wɔ ele Biblea me elabe ye ɖo srɔ̃ɖeɖe anyi. Ta ɖo efia be le manyamanya ma eye nu yiwo katã dzɔdzɔ ma. Le nyateƒe ma ne me zã Mawu ƒe nyawo le wò srɔ̃ɖeɖe mɔa mate ŋu kpɔ ta ni. Ya nyateƒe matro wònya. Elabe ame yi ke ne ɖo srɔ̃ɖeɖe anyia ya yi nye nu yi wònya. Yi te wòtso ese kple ɖoɖo kpe ɖe ŋuti. Ese kple ɖoɖo ma wɔ mele afi aɖe ko Biblea me ko le. Yi ta ame yiwo ke tsɔ Biblea ekɔna wozãnɛ abe woƒe guide alo woƒe manual ne ɖe srɔ̃ɖeɖe mea woƒe srɔ̃ɖeɖea ete ŋu yina dzi. Akpena o. Meva ke ɖe research aɖe ŋu. Menɔ researching concerning nya yi gblɔm amewo le. Wobe egba nyɔnuwo metɔtɔm ɖe atsuƒe. Etsɔ mía dadawoa wonɔ atsuƒe. Ta menɔ research manya be ta nu ka tutu dzɔdzɔm. Ko meva ke ɖe the Second World War. Okay. Eye le fi ma meva de dzesi be le Second World War la ma ŋutsu geɖewo woyi aba. About 65,000 to 7,000 of men wawoe yi Second World War. Ye le eyi mama ne va Ghana, me ƒom tso Ghana nu. Ye ŋutsuwo dzɔa nyɔnuwo va dze edɔwɔwɔ gɔme. Nyɔnu yiwo ke wome own ŋutɔ ƒe business o. Yi ke agble menɔ wo si o. Yi ke ŋutɔ me own property wa over dze woƒe property own. Eye le ema ma ye ŋutsuwo trɔ gbɔa nyɔnuwo have nane yi ke le ŋutɔwo si ta eva wɔe be
nu yi ke le wo si ta ewoe be wote sina le atsuƒe kaba ɖe nu yi le wo si ta le enyanu koe nye be le those days mekpɔmɔ nyɔnu mekpɔmɔ own property aɖeke o etɔwo gbɔ tso gena la ke va yi ɖe esrɔ̃ gbɔ ta mete atsu gbe go ne gbe atsu fi ka yi me le wo ŋutɔ anyigba me le asi o yi ke ne xɔ tuge ɖe dzi ava nɔ fi ma ne trɔ yi tɔwo gbɔ hã etɔwo trɔ ge ayi ɖe srɔ̃wo gbɔ ŋutsu ʋe ɖe koe xɔna wo vinyɔnu ɖe yi ke no trɔ le wo srɔ̃wo gbɔ va ŋutsu ʋe ɖe mebɔ ta akpa gãtɔa ne wo nu sese me tom hã fi ɖeke meli woayi o naneke mele wo si o ta edze be woanɔ fi ma vɔ le second world war ma yi ke ŋutsuwo va dzɔa nyɔnuwo va nuwo yiwo ke va zu abɔ alo abɔta kɔ ɖe dzi na wo yi ke wɔe be nu vi aɖe nya dzɔ koa vrr wosi ɖe nyakata gblɔ tso nya ya nu na mi. Yo ele me nenema vavai now if you give economic independence to a woman that is nyɔnu ŋutɔ dɔ wɔm ye ega le sia woyɔ nu ɖe be submissive nyɔnu mete submit na ɖokui ne ŋutsu ne dzɔ nenema kɔa ke fia be gaidia ke ne le Bible ma alabe Bible gbɔgblɔ be nyɔnu ŋutsu nye ta nyɔnu ne bɔbɔ ta ne ŋutsu hafi esrɔ̃ ate ŋu anya aɖe mawu wu ŋutsu be ŋutsu nye eta ta da ego ma aro ni ma ele ŋutsu ɖe sia ɖe me ta ne le ŋutsu gbɔ ye dɔwɔna le asi o ye ga le asi o la nyɔnu geɖe la wo nu gabuna ŋutsu yi ke be dze be ne nɔ nenema o mele bo wo nenema o si ha dzem na bɔbɔ ɖokui alabe ye dzesi be ye nye ta exactly ta yi ta wo le Bible me be ŋutsu nye ta yi ta ne wo nyɔnu ne le keke wo nye hã ele bena bɔbɔ ne srɔ̃ ŋutsu ta nuna be ŋutsu aɖewo mu wɔna be yewo srɔ̃ ne wo dɔ that is the secret behind it wo dzina be ŋutsu ne nye nyɔnua ne nye any housewife yi ke yewo te ŋu adominate alabe wo nya be ne wo dɔ wɔm ne wo dze gakpɔkpɔ koa egbana ve fu ɖe ge ta ŋutsu aɖewo mu wɔna be yewo srɔ̃ nyɔnu ne wo dɔ gake ɖe ɖo nyoa menyo gake ɖe se ale mawu wo ŋutsu la ŋutsu le very fast in thinking ase gɔme la ta enya be ele be yate dominate nyɔnua afi esrɔ̃ te ŋu nya ɖe yi ta enya be ne ye na nyɔnua dɔ mu fia ye mawu kpe ɖe ŋuti fia ko mawu tsɔlɔme ne ko yo dzeka kpɔkpɔ la megagbɔna ye kpɔ ge ɖe naneke mo le susuma ta ŋutsua esa menye tamesem lo gaka esabotadzi be wo megawɔ do megawɔ lo medziwo kpɔ ge gaka nyɔnu aɖewo le naive ta la no se nyama wo ŋka evivina no be wo be megawɔ me dɔ ɖeke o kɔ onika relax gake ŋutsua nu wɔ mo le ŋutsua nye susu ta ye keneli se be ya xɔ ga ya plata di aga xɔ ga plata di awoni le nyɔnu nyateƒe ma menye nenem wole bɔ no elabe nyɔnu la mete ŋu ɖe sia ɖe ƒle ge ni ne nye ŋutsu ga le asiwo kura hã mete ŋu ɖe sia ɖe ƒle ge ni elabe nyɔnua nu yi ke yibe dziedzia mete ŋu ƒle ge ni wòde me ni ebe nu ɖewo hã lia menye nyɔnuwo ŋutsua menye nyɔnuwo ta menya be nyɔnua enye nenuma akpe mekume be ma bia be eye wònye be le tsama mía dadawoa wome woŋua ŋutɔ ƒe dɔwɔwɔ wo depend ɖe wo srɔ̃ ŋutsuwo dzi eye na maybe
there was some kind of way men no carry now women now o strong dey. In today, you care no dome yi gbogbo. Edo wa yi wa gbo zanachi. Edo yi di tell afi ogbode. So our husbands carry the wives the same way. Ejebo wa lo aleke cha mia fofo le na wa because you get net do to wa globe ala ku mia fofo owo ne ya gaka no na yin mi o fifia mi o mi wo ma no obebe yo manyi no go for the system has changed. Manya tefo. Alaba na nyo do ma yin gbogbo ma. Aya ba nutro na kpere nchi. La apomodo wonama. La nuro wonama. Alaba Roma hia evievala nyadoma. Nyono to domagbo da ditamuchi. Untu anwa to domagbo wa da ditamuchi. Fifia apomodo alaba na nyono la dodofi. Ye onurama untu zagbana no chilam na review. While the woman is doing the cooking in the house, in the kitchen, you the man, it is only fine that you bath the children. Kama nyawo vokaba. Kama nyeshia nyema ado kola ado akata dora jara magbona nyono ajinogo. Ye wona ba sorara. Alaba na nyere sonko nyezo bogbora kangu chilare ka. La susuma tala alba na sabavara nyono bani kata meto do bogbora ri tamyanji. Ka fifia wo rumahi agara homa ave TV pom. Aroko ga newspaper akakalam. Nyono re kala do dofi. Yo re novo. Yo wala vo to chiala na review platola. Nala na ma awo. Kede di ten. Da di temuchi. Kede di ten. Ezama metira na ko. Exactly. Tana zamanda furamunia. Aha mate corporate go. Aha. Ta manya ba iba ta meza arura ma ajiba ya alno no la mamaju gakan da di temuchi. Isa wima bin amagbatwe ma machine onyo. Machine kula do ma da di tanang. How much more amagbato ika ave awodo gaka gbo. Afi agava no apomodo wo awo. Ta ke akpe kaka papa ke fifia de leke miawe. Preso sube miape nyonwa. They should never segome. They should come to understand the differences. New York Jojo, President Watama have patience. Ne nchwao. What segome? Oh, it was a mentality. And it is not their fault. Many bed intro do buogaka. And I know nye opole otogbi ogboye ogawo wom you many be the onye afi omewomo together maybe the onye vo ala me potogbi nye handle enonye ya. So to me culturally that is how it's supposed to go. Ta won ha afomako demole gake just be it is not helping. They leke miawe afi mia strong chuo na vanya be okay mai vai fifia de makpo bada bede nya pemede nyento nya pemede which culture should rule my home, which culture is best for my home. How should we be patient, understanding that it is a mentality. They will change from that mentality, be patient with them, and yo akpa lenyo na tafama enyana education na maramanyo marifiana aha ta aba education area wa mi lafia na mararo tomia nwia iha asondo recover afiaba fifiala agbanono atuvo na eta tano nyeba nyamava nye premia ni ochi emi do mo agba nono na mia asesa gbanono asesa tala alaba mutuo na segomaba yo mava iko ashikpagara muti afi wonyo
Alaba evio do gatoma. Review bona squiga. O bona no bonava university plato yiga. Na tamia nyua nyabaku nyaga kwa maga yabo gala nyangwa. De vima o bonava nyaji poga. Tala investment onya nyewo ta alaba nya akpashira nyanyo muti awi wonyo ta madora nyato mutu bobba ta flati no severa o sonyo nunu na wakparo muti no paro muti a nyonyo la la gbegbe they have a soft heart. Let pere nyonu ti onyaba pere mutia. Yiha akpere muti ogodo. Papa akpe le gomejeja ma eglonya de. Ebe afi ne nui kawom nele na jejia. Ejebe enu ape manua. Na khani. Na senwa gome. Afi awe. Ike fiabe srode de pak bajia. Manuala ejeben mionka miakhli ase gome afi awonka atanwe le bible pakpade bible globe sro nyonua enye ehala eye ewo ntua enye kristo ejeben na no abeleke kristo no na ku ne ehala le kukuma ma ye na tama jranyo ado na dokio waso ale ineji Ketapi. de me bunata me tunu be eleke nchwa kusuge ebe ejebe nchwa na ku ne hala bele ke kristo ku na sorry hala ejebe nchwa na ku ne nyonwa le kukuma ma ke nyonwa dramdo ne yanto aleke yanto ji ta do fia be nyonwu ike kope na yina it's not going to be perfect until you work on the woman le bible apenya no blomele de enyama de papa le ko ha kose enyama wa la nyanya da fama amaraka madablibo maraka manyanura sharo ta gakan ni la nyagoma sasanwa nyonu they are the weaker sex women are the weaker sex ta wo mutua wo we ve kuleto jila ubo ta evazu bobora kan reka ta alaba na kura nyonu ta alaba na kuni that is kuma glomola it is self-sacrifice. wow You see, that is not normal. You cannot do that sacrifice. It is not just a mere sacrifice. Ni akoba alea Yesu Kristo kure miata. Loma the toma ukure miata. Alaba na loma na trinesro. Na koloma nesro aten kureta. And that noble kua, it is not death literally. But self-sacrifice. You blomola. I think we shall na revive. Arova zunana kunagba. Na chobli a cocotte de toma. A blia a kuga agba. Afiatsaku. You see, without death, there will not be any resurrection. There be benchwana sacrifice. Very good. Aku self-sacrifice. Aku afi marriage na work out. Yeah, ala banana na anya musrola aboboro bi. Enye alolo. What are some of the sacrifices? Ike mekaniji be nso yo mi akpoma o ta be bumbe okay ta sacrifice ade e ka wo ge mala e ka tutu ye sacrifice agbomole ta papa
sacrifice ka atana mi example da wa nka ye ntu awo menyo ike nye sacrifice ike fia be he has sacrificed for the woman the wife. Okay, sacrifice maglaba raka inye tolerance. Okay. You see, you must alaba na tolerate nyono. Aroye liya amagbatwe awunana magoma sego. Do ma ave wala gbegbe. Gake na akpo Bible wojafa. Inya one of the sacrifice. Financial sacrifice hali. If yaba asuso will last penny. Gaka wa wenye nguswa. Atoga na nyonwa. Na vimelio lemyado moa. Nyonwa eva zuvio. You deny yourself the food or the enjoyment or whatever. You see, you sacrifice to the woman. Akwena nyonwa. Wonto na anonyi. Papa, you must tolerate, you must be tolerant. Do fear be maunya no menenyo nuo. Enya la be ogbere be enyo nuo. They are emotional beings. Ta wonwa ha wa fi buta mechono, but men are logic beings. Ta obuna tamechono. Over the other weaker says ma wonya ba wonye olegbure. Ta they can only give their strength from a man. You see, so if you get a good man, you see, then you get your strength, your energy from the man. Because originally a woman cannot stand it. But when you have a man behind, Daniel from Akpo, Yakuba, and no galo. Alele Daniel from Akpo, Yakuga, and no gay. If you have a lesson, look at us, or Hamale. I'm a mama girl for the Banamala, Daniel from Yakuba, and Alele Daniel from Akpo, Punyaban, and Yamao no galo. Look at us, so I'm a normal ball for the Banamara, Daniel from Yakuba and Namana. Oh, we're grabbing your birds, I did. Never got it. Look when you did my girl. Oh, we're grabbing your birds, I did. Oh, never got it. Look when you did my girl. Daniel from a fire, young man, and I'm all no girl. If you have a lesson, look at us, so I'm a young. I'm a normal girl for the Banamara, Daniel from Yakuba and Namara. Daniel from Yakuba and Namara, no girl. I like my papa. Look at us, so I'm a young. I'm a normal girl for the Banamara, Daniel from Yakuba and Namara. May you come at you. America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo. I don't know from Mapa, Yakuban and Amon no Baru. Papa akpekaka mechibe magabia bede do fia be nenye be so nyonyu mete tro ale nejiwa alo no me keneji be no afia be me wodo chunwa abale bibla glebe ejebe na kuni ne ewo ntwa na trasile nu na wonto alei neji
la bench de serre plele o jibe yesone no ta we asitrogele no ale energy de do fiabe ne esroamete throw ale energy wa do fiabe you didn't have or you didn't work enough because zigeda mo bla be flower na me kochi de jinyu o echia na koreji na menyu a ke ekuge de le body le kole awo anu enberi ameshia mekple ibe nusoso marali esonu kaba marha esonu vivi ta alaba na nyaba sowa na manwa pikim kakabo alaba na bujirini na manya na namo you will be a bad teacher because about teacher na even if you have about 20 students in your class okata more strong at the same new at the same pace ta maroli ha over to strong blow ta alaba na have a time no ite na he will kala fasa no la break you no drama he will slow alaba na give time no but they can catch up with the rest. Ape. Me ku ndel ko vatem na fefilai. Me don ku chipe amade klo nambe. Pep student amade be no yue la pai. Amade ya yom le titi na me. E mata so de pe kaka. Me ma bia ya do ya amade for 30 years of his or her life. Emiana pep student ale ete. Amada maybe ya 30 years emiana le titi na me. Ye egba mi va dogo. Ya novel expecting be le leti de kama ejebe numa ne wo kaka o ma epe kaka black tonwa na tuite. Ye be miele titi na me tejo na miele titi na me. For enyina ne kama wo kaka bu. For me men already be me have patience. Ne me no no de. Be epe gbogbo ine wo ya kaka. If you ejebe man of space ma be menye be na change no maka o like man of space ma be with time la atro papa le ema medenya ke la si one sronto ucho plenonyo especially egba mi ape nyonyo ple mi ape ncho jibodi me kale mi asine mi no mi o ami habe alai menye le nyape me ya tane na mami woge ami habe alai le nyape me ya la mi woge ko jigbodi mama no meta kaka pede kaka o evoima epeve ko evoima mere kuku nyakela si ona ama manye anyare kimu remye la fufufu akwa itameto afa fufufu maro ma national wide araba tolerance alaba na nyaba nyonu ya yera afa fufufu nyela ale hu wana wonu ya ala fufufu that if you are somebody who do not tolerate or who do not have tolerance you cannot marry. That one, you must have it at the back of your mind. That is why I was trying to say that marriage is not made for everybody. Marriage is because Apostle Paul agreed, the Bible man. But nanya wo nyua amarolia no be yana e Apostle Paul na mo gare fo no rukibo yo so rek. Allah ba over biological makeup platola ale plo emotional control platola monya meka atemuka arreso but societal pressure never society ala gbodaba uji to machia ba onka warreso bo so re ma machia me yi a deserve you ta alaba no tolerance alaba na tolerate nyono aten wo nyama gbona he can do it for the rest of her life. So if you're not tolerant, then it means it will lead to divorce. Meaning that just a mere precedent. He cannot move here, but precedent.
ama miela chichina won gomina miane suni koye emia president atso adrada miadoma which will lead to marriage. That it shows the kind of person or the man you are. Asamara. That you must you must be mature in the brain before you marry. Alabana no tolerance. Alabana no marolia. Amama tengo zuzo. Matengo zuzo. Alaba normally we need to revima. So you cannot change that person. Uba mawe trauma. Ama bato maten trauma reko. You cannot change human being. You try your best. At least some changes will come. But at the matter won't work better. As a matter, that the key word is tolerance. Alabama tolerate. What about your own kids? The review for an union. I mean, do you throw them away? No. So you must be tolerant. Akpe megwegba nyɔnuwo be enu yo ŋutsu ata wɔa yo hã yo ata wɔ. Ema ta yie geɖewoa wo sisi na tuƒe. Elabe own business gaɖo kotoku me fam ne yi ke ŋutsua tɔta ebe nu yi ke eye ŋutsu ata wɔa ye hã ya ta wɔe. Egblenya ɖe le gɔmedzea be Biblia ƒe akpadzi. Nyateƒe ya be nu yi nyɔnua ta wɔa alo nu yi ŋutsua ta wɔa nyɔnu hã ta wɔ ya. Nyateƒe wonye be nyɔnua ta wɔe hã. Yes, nyɔnu hã amegbetɔe yi hã ate ŋu wɔe. Na nyɔnu when you put your mind to something, it doesn't matter your gender or it doesn't matter your sex, you can do it. Gake norolia ŋutsu ƒe biological makeup ele vovo na nyɔnu ƒe biological makeup. Ta norolia wo nyɔnu mete ŋu ewɔwɔ ge. For example, nyɔnu ame eve wonɔ eʋu kum, woame eve akpe le ʋua me. Ko taya gbã le ʋua te. Eye taya gbã le ʋua tea, they have spare tire. Fia wo be awoni ɖoa eva zu gbe me. But they have spare tire. Wo zã agba kaka mote wo fix a tire. Fortunately for them, no private car, over the Gorono. So they call them and then they fix the tire for them. So, and then one of them say, oh, but you women, you say, whatever a man can do, you can do it and do it even better. Then what about that? Fixing of a tire. You see, so they were stranded. So, had it not been the intervention of those men, those gentlemen, Agbadada of magic like a wagi. Of magic chiga. Ta naname ulema. Kaka tubogba jigara nyaba modern time ya. Anyama bunya tefanyaba bagbana lama. Bagbana lama. Agomanyaba nyonu ya atso anyavi kaba. Aro nutu bobo dagbo. Afi au restaurant. Quand il va restaurant, non tu aura, ne me performe là-bas. Aba he woko zo kliva yo no. Iwo so chaka. Ta ala tsoba gaka meji zo reka pomo. Iwo so ga la iwo o boyfriend ki. Ala mutu ha papaji. Na mutu ha friend pe lo wo wa. Yi ha asomanya renani. Ala ba he yo vara. Me sokple nyɔnu yi ke ne le egbɔ ale nyɔnu ya nyɔnu wo kpe wozɔ kpli wo ale wotsɔ handle sexually the wife is not doing that ta iha lead na into what divorce ta in modern times fifia no mama ye ewɔm ba mo tenu totomre atuho. Ela be chama mia dadawa o me channel. Awo motano. Ya is a taboo ba na via zokule mutu. You know about to no mutua the very first day o the doga
Fuma akpava wo no wo ro ani ko be shitra abaji alaba ojina mo yo po sign ba the lady is a virgin alaba me nebo po sign a stain of blood la white ni ajila it calls for celebration alaba anya dada na fo ma ba yo ha yo vi no vi ni yo hi so it's a pride. Gaka agba melana mo. You see, even primary so can you imagine? That so the time mahu kaka of the diversity. Experiences also. So can that lady marry? Stay with one person. Stay with one person. That is a multi-million question. Yetare, I mean, God in His own wisdom, thou shalt not fornicate, or thou shalt not commit adultery. That mabu yewu sorani, ani susu ito bari mega fornicate. Wunto dino notai. Menye ya No. So when you throw the word of God away, you can get the key to the marriage. All these things are in the Bible. When you throw it away and you marry, then you have problem. You see, no ikele srode deme. Jijo ikele srode deme. Result ikele srode deme. Mauto do da nyibe na poa. Mepogo. Alaba. Iba manwa ikenye guide mezodio metrio tefia be mi ameyo boblombe o so de menyu anga yin so de kanede me ya medu alala efia be mi de mi mezo azoli anyu mi zo anyu na what to guide and in the Bible is there. You have the Bible. Over my God, dress a poor fina. No. If we come at this, I don't you over Yama, but I will plan you come at dress a poor. Then you never dom you. You see, Major Majabari, I'm a batoki at Brofjabari, Yenya Muto Mau. Maki at Bro, Barry. It can never be. You understand? Maula you jiba Nusiano na sorejinami, never saw a fun jivinami, Nurashara. Ta Yata ko even ya nami agbanyanami bari, Nyaza Nyazoji, na Nusiano, Nanyunami. Kaka, people of Yira ni Tafaru Nako, I mean. Na kwale amo wala disco wala jamboree what unknown fornication adultery is going on ever be mouse boso me vivimo ta mi jini ya vivima you see so you complain then you this I got thrown gun you. But I mean enya sela enya gan pleno polo enya gan papa boblombe de azonlia de maison zigeda mi jibe mi a test evuapo afia kafa for ina me test evuapo de do afa me ko ma do de ga kebede atagbo be nyanu mawa eya nyanu yo boblombe eyeye be magawo tanenye be kadeji eye mawe never cover permanent kadeji be evu aku gana ye pepegere nti akuya do fi ko jebe adokwa pepegere nu gake nenye be ya jebe ya testi po afia ko ya beme na testi po okwi o spark fine gake cover permanent ame ya pepegere nti obe na akuya do fi ko jebe na do amamele moa
Madogo. Mi Madogo. Da ihe be mi adoto mau. Amerike wo srodede. Alodo srodede ani. Nemi do tuya. Kema mi ape srodede awonka. Ajeji. Ekema mi ape sisila tufe be ntu amenyo nyonyo amenyo eno ame vivim na mo eno awoleka oji adidi poto. Papa nya kenye nya susu ya la sione nupola. Oh, nya ko magblo ko nyeba. Magwe ntoro asroranyi. Akpoba anunyi onya ya theory anyiro. Back in the Garden of Eden. Ta awo mutuo awo Adam. Ka Adam la akpolo va no yin fafafa. Ta evan va no rupi bien ba nke zo via yereka kwe yelia. Iba modaka. Ye mawurda iba ba chimufu. Yo wo evening. Yo kpono no la adojini. Yo but this is the bone of my bone and the flesh of my flesh. Ta ne reswala mi kponyo no amyesu gboboraka. Uchinareka. Ta Meshia manana bana strong, especially strong too. Nyone kanala bowa yenya nipunyanya gboboraka muchinaraka ta nyeta hunyema Akpeno kaka mone yo boboza. Ke nupola Amerike nozia menami. Amerike plomito nufiafia yao katame. Na be nyatepe megasro nububu ozalo. Nyankume ko mesro noza. Ami anozia menami nye amechichia Clement Rodon. Mida peno kaka papa be evama enya nyi ya plemi enya yoka webe mi atama jeremia pesro de podo ke enye Amerike ho mia to deziama unko yenye Foli Veronica ke wona ya egalejino ke consider ike gbona fida gbetututu ganyi komie jegome ke consider igbona ya have topical special minu fogeto sroha hoho the bride prize le yefu gbomo be bride prize amo be bride prize agbosumakpa amo be bride prize amura be fridge amura be no flefu amura be no play mi gegegede me akpora be the bride prize nya ya difficult to come to no kata on a bride prize do any homo de feel like the LTFA ela be amuru be avant me 20 le pe bag me ga ke fifi obe ina ga fle e so ne platform ma de na de do hia nguburo ko meli ke wa be no fla mi gegegede me akpora be de leke miawe wanyu Ebenigba TV jia Ebenigba va be ya de miape culture yawe be Ebenigba na yingo nanyu fisi afike mile miape kosemle fisi afike mile miakpomle ye gala blombe Ebenigba TV ya na wo de kaplemi le consider igbona mi dakpene mi afa technical meno kata ye fe producer akpena o ami o kata we be wona ya evajia ni da akpene mi akata ke fianya na anyuna mi nyaga adogolo bye Amono magbo, magbo na mala, danya fama ko. Ayo kubana na mo.